ka market na bantala siya ngi kata kadai tarik April arjar arpway ba kadai ngi expiry te katkum ka price section ka ba ngi la bani i ba menen ngi ka market kalong full trending di kumba ngi expect lani kumba ngi la de plan adu men shisngi te abang apet ya ke market ngai i ba kani ke area ki babon balang ki bashot ke market ki labuk profit but ki babon balang ki option seller hukum jo kila close ya ki position namar ba mentakas ngi ke ko holiday te satang ka to kan ne khndiat ngut ya ki bandang hole ka position ndre ki babon balang kila close ka position na kila book profit lada pila bani i ba kini ki short seller na do mistap lane na do brushes ngiyam pini ini last of move ini di profit booking candle te ngam tharai ba mano kindang dan ki whole position la no stang gitu ki positional traders buat kita ru matara ki labon ba close te kendan hi stang gini ki option seller lane kita ki option seller hi ki baju hedge ki position ki baju carry forward lane ki babai lane basal le gitu ki derivative contract lane ki future contract ki badai jom tahu April ti henry ngin fokus lane ngin pej bahana bentala saya ngi pat la saya ngi lada ka market ka open flat high possibility ba ka market kan long sideways kumtu baik kennom ailat ke market syajrong lane syapo high possibility bahkan trading sideways dia lara ka trading sideways pilatep kan jayu te bahaba stay away from the market marba ka thetaru ka kloy ba decline te tangkatahi but in case lada ka market ka open flat hi kala ban break ini i area jong i kat sawajar ar spa ar pau shapo te dang don chance ya ka market bakan trading shapo la kumno hadu kat sawajar dang don chance bakan trading hadu kat sawajar tamba wala kataru piaban book profit part as soon as possible namar kalaban bounce back anytime from this area shajarong tamba no call option la sai gasngi lane what juga yeng long kata kuwi te next lada day baka market ka open gap up around this area then for sure ka market kan long range bound tight kan namailat ka market bakan keras yu khat 1000 ars pa san phau tikna syapo but sajrong ro ka market for sure kan namla ban keras yu khat 1000 sauspa te tanghai ni range kan range bound wala ka taru lada fishing trade finlong kanong highly risky bahadu kata ka move kam palap move ka market anda kala move ru premium ka slow ban kiyo namar ba ka theta kala kloy ba ban diklai te finim yo hiru na ka entry bebyang te fila ban face loss la shay kasngi lada deba fishing trade kulmar te lada ka open gap up or gap down in case kala ban open gap down hakini ki area dan nila ban expect downtrend kendiat tangba ban keras sepok khasau hajar te ngam tiknar rasa gede expiry yam ngam expect ken bakan keras sepok khasau hajar tamba wala kataru ngin trade pat kat kum ka ba ngi yo i om dai kat kum ka ba ngi perkhat ten rei kat ngi haban plan pat
kenang bangin su tho kumno kini ki price action balada ki yakran lene ki tho ingi ngiha ban su tho kata ngiha ban plan namar mental lada klem plan ngin surung blindly po market ro kamlong hira tangba apo live market pat ngiha ban yi ikan hato kashna trend shano tagadaw marsen open market wat rong up shwa hadien anda ke market kala trading gumba 30-45 minutes dan ngin sampai yang tu kalong gumno ke market tikatahi tika nifty bank pat kumju ui ke nifty bank lada ke open gap up around this area nga expect hakini ki area jongki life wager arspa laispa kumtahi kamut kaniro kala abanong range bound type life can stay above life wager temakan trading hikini ki area tikan long highly risky bhabangin sim trade in case lada ko open gap down small gap down lane kumtahi small gap down hapo jong life wager khandai spa tekamut ke market kala aban trending shapo ado life wager sanspa kansim support te in case lada ka nifty bank ka open flat between jong u life wager but u life wager arspa san pau ini eru kalaban one sideways market lane tadi bakala ban break ini area jong life wager khandai spa ye ting dang don hope hi bakan hiar spot khandiat tamba wala kata hiru kani ka ba open flat la sya singi ka pelong doubt bahaya nga kala market ban happen sideways kata hi kubai until and unless da ka break ini area dan ngin sa short ka market kumbalong ha ka nifty ro lada ka nifty ka break i area jong i kat 1,000 arspa te lada ni short ro gen target maximum adu ka 1,000 tangba em ngem dei ban capture 1 point as long as we make money just take it out we have to be like the beggar in the market don't wait nor don't hope pat se kinong krong kilong gomno po market o kinong krong kilong gomno la dengi i marsnyo kapsa ningi gibreo na no kishem but what expect ba pinyo obyang naki kinamasyo dalelero tingiru ah market nya balong to marsnyo kapsa ngin shem but and then stay away from the market. So that's it for today guys and good night.